Kemudian itu ledak arunifai ini ke drop ani dalam sumber orang pi apa hal orang temke bang ledak akhirat ke pajir tigang kopi piason. Netum karbelo autonomous council pen EMMC ke doan lapen ke MLA one month salary bangke lasun ceklo jon salary bangke netum tak pikang lo lapen CM relief fund ahin tena lakyap pikang lo karbelo autonomous council board chairman atum hanta ceklo jon laso salary bangke dak pikang lo lapen ke dak ME school high school ada pini ani jok sompo lapen pining ben sidak bangke kelas bangke pining laso aninkan ben sidak kelas bang la ceng ponpo lapen ke dak ladak sulmila rong hang pia men pen karmila autonomous council pen therang ke thaka hem lapen ke hon pen cenglok atherang gat kadoko eta karmila autonomous council pen si piponpo lapen dak la sorong ke chehla rapan Jarso kasih sakdo letak karibina autonomous consultancy pewal blok akam lempi ponpo lapen lahaya sayang dengan tapi non covid doko covid akeso laso abur doko laso lockdown lahai kang pulo pelong te lahaya sayang dengan tapi ni kepangdagan mangke lapen ke pangceng ponpo lapen karibina autonomous council officers satu benta ladak ceklo yon aseliri bangke dak sulmira rohang pi asar pisar beraphan alang tum pajirik po Sebenarnya orang pi kedua bohla dak gudam rong hang along dan kadu itu kreat hom do pusi perang kita tan lebang song bong ladak sebenarnya kiuna lang siksak pik ladak kiuna lang kijunan lang mangke pinipina bang bong pen ke papang cengji phanta ladak nempon po isi kiut si bang lalu sebenarnya orang pi panon kang saya pe kelong ipan khanang deng sulnang tum karbi non mangke penanang deng nampo ceklo yon nang bong alang li report pipo moloi bora secretary commissioner alang hansi inquiry commission mang alang hansi piglo one man commission la alang li wang podak prabjin pen pini pen namang bang po la pensi rar phanda arjuji la pen ke song doan tum hana chetong kangji la pen dakta nang humriji hamren ta duji nongwesi la so report submit lo polong te la ke prabjin pen sai